What's up, kakabsat akaurat. So for today's video, gapo taas dengan iti brigada eskwela. Ruganten nga aglinis iti classroom tayo. Ta iso pa'y amalinisan tayo. Habang agor-oray tayo kadagiti parents nga may agpa-enroll kadagiti anak da. So ti muna garang inarami tayo kat agikat iti kortina. Ngamin makatawan dato yun nakakapat iti classroom tayo. Ngam tatay lang nga ikatan. Tapno mailaba ko ma. Joke lang ka din. Actually, hambong nga makatawan si kayo umot. Mga kwa siguro ato, yung mga 9 months siguro ang nakakapot kita. Tapos tata lang nga maikatap na may laba. So, inikat tayo garo na kita kortina. Tap no iyawid tayo damdama. Kat mailaba, iyay balay. Sa tayo ito isubli dita classroom. So, dinalpas tayo nga nagikat iti kortina. Nakita nga ado iti mag-ikat dito na nakapigkat iti baba iti chalkboard ko. Naging pigkat ko di last school year ko mag-ikat tayo. So naramin ko tata. Apan ko nga ikinargan ti scotch tape yung pigkat ko ulit. No pumintas ulit ti buko yan. Tada ti plano ko ikarga dita nga banda. So kasta nga ron tararamin na tata. Masapal nga maisobli tayo dayta nga pit-picture ang mag-ikat. Tapno pumintas ulit ti buko yan. So habang ikarkarkag na kita nga picture isubsublik iti panakapigkat na dita nga pader, hantay maiwasan nga medyo saan nga makaangas iti nasaya at tatakil iti tiyan tayo nga ron. So nagrigat talaga no ti tiyan mo katakil. So nakita mo at may sapi aladawan. Ito ay corner ng amay ikat. Iso nga indikat ko mat. So nalpas tayo nga naisubli. Dagiti may ikat apit picture. Kung aladawan ito isang di classroom tayo. The next nga naramin tayo kat. Inalat iti duster kat. Inikat tayo dagita na agi wano sapsapot itanay anti wall. Kan nagisapot ito na picture nga nakakapot dito ay side the classroom tayo. Kat isa marong inaramit iti tata kat ipigkat tayo mat nagito may ikat aladladawan dito na padire iti classroom tayo. Ta iti last school year gaming kathaan nga maiwasan nagito ubing ang masagid-sagid da nagito apit picture. Iso nga nag-ikat na kita nga picture. So taramid tata kat ikarga isublik ulit baban iti panangaramat ko iti scotch tape. Tap na pumintas ulit ti buya na. Ngamin no dito yung isubli na kita nga ladladawan hantoy ma-repair nga nagdagos mas lalo dumakkel iti perdina. So nga no habang basit pa iti naikat ti panakapigkat na habang basit pa iti naikat iya pinakapigkat na itarimaan tayo nga nagdagosan taptosan nga maperdi tapno mga masayang jay effort tayo nga nagaramid dita aladladawan nga pigkat tayo dita. So next nga naramid tayo kat nangala tayo iti punas. Binasa tayo yung punas. Tapno mapunasan tayo dagito na roget ito'y pader iti unag ti classroom tayo ta saan nga maiwasan nga talaga nga marugitan dagito lalo no dagi ubing nga eskwela tayo kat nagagantil da nadadumakot umuli-uli da pa iti tanti grills iti tawa tayo. So nga hanga maiwasan nga marugitan na ita nga pader. So tatagat binasa kaji punas. Tapno isot ikuskus ko dita may katatarugit-rugit na tanong puwintas pasit iti itsuraan na.